Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi eNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini sibhathelwa umba wengcwaba wakhona lapha ekhaya inkosi. Baba Nkosi yasezulwini, ngilapha Nkosi phambi kwakho lapho ngithume khona Nkosi kubantwana bakho abancane. Ngicela ke kuThixo odalayo nowamdala ukuba angiphe lokho ekufanele ukuthi ngikukhulume abantu bakhe. Awukaze Nkosi uthi mawuthuma umuntu azenzele yena, kodwa nxa uthuma umuntu wena Nkosi omtshena ukuthi akathini kubantu bakho. Amen. Ngiyacela ke nami ngiguqile phambi kwesihlalo somusa ukuthi uNkulunkulu angibheka ngithande. Ngingaba nokwelulekwa bantwana bahle Nkosini, luleka uJehova bese ngenamngani. Wathi Ngcobo angithandi ukuba umuntu uma ngimthumile asolo bese lokwekhulunyiswa. Wase sethi kodwa mina umsebenzi wami munye, wokuthi ngibonga amazwi ngimuphe isibusiso. Kodwa wathi mekhuluma kanjalo ngase ngibone uNkulunkulu ukuthi uqondo ukungitshela ukuthi uyokubamba ngosuku lwakhe. Ngoba kuyenzeka masiguqile la sikhulume kakhulu size sikhohlwe, bese sukuma abonga amazwi sicabanga ukuthi thina liyandoda eyabizwa yasolo kwathiwa beyithini mhlambe kwagcina ngayo. Kodwa utheme ekhuluma uNkulunkulu phambi kwami ngabona ukuthi akugcinanga ngaleyo ndoda. Ushembe ukakubuke wenza konke, bathi bayaphuthuma balekelele bathi bakuyambona ukuthi wenzani, athi miyekeni. Avethi yekwa ngoba engaphinda kwenze lutho. Uthi yekwani ngokwazi ukuthi uyena ubone ekugcineni kwabantu bonke. Inonto ushemba nethemba la ukuthi abanye bakubona bagcina la, kodwa yena ukubona koze kube sekugcineni. Bese nixoxeke indaba yenu. Ukube besazi bantwana benkosi, bekufuna siulandele lo myalelo oloke njalo uhamba usixwayisa ukuthi uJehova yesathu. Ngoba akukho la ukuthi khona uJehova uyajwayelwa.
Kodwa zonke lezi ncwadi mase ngiyifunde nje ziqala lapha la ngiqale khona ayike akajwayelwe. Kodwa incwadi zonke ezila mawuqala nje lapha ku3 la ngifunde khona ubuye uhlehle uzoza ngalala emthandazweni okulala uphinde uze eBhayibhelini kuDeuteronomy 10 verse 20 to 21 mhlawumbe angifundele ongasangifundela kodwa ngizobe ngihlabele sihlabelelo sika 47. Yezolweni lakho Baba
Ingishiye nomyalezo ethi ngizobanjwa. Inkonzo nje ngisale nayo ekseni ingitshela ukuthi ngizobanjwa kulo kuhlala engikuko. Yabuye yabuza futhi ukuthi ngiphetheni. Hoyibo. Basa kusathe ngithi sekuphelile. Yathi ngiphetheni. Kanti iqala yahlaba yahlikiza. Yakhuluma ngendaba enkulu, yakhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo ikiphika umuntu akuthanda kahle. Wasina umshado lathi liyoshona ilanga. Kwaqhamuka indoda eyafika yabuza yadlo sibanibani. Yathi ntombi yasemanini ngabe njengobulana ngiyamthanda nosibanibani na. Kuba khona unight le. Ntombi ubone kuba ubuhlakahlaka nodadewabo. Kuba ubuhlakahlaka nodadewabo beyicija. Ikali itelebhele enkundleni. Itelebhele enkundleni izilithathu ilibeke phansi lithi udike. Ithi umuntu uyamthanda. Kodwa angakapheli insukwana. Uyazwa abantu inhliziyo seyiqhamukile afika abahlukanisa abantu. Uze kuthiwa abantu bahlukene. Bengasabizwanga laba bantu nale yamhlobiso ekwakuhlotshiswe ngayo egcekeni. Nale zankomo ezayithothobela egcekeni zagwazwa. Nale zambuzi nabo konke kwakukhona nezitambu namarayisi noshatini nabo konke. Yonke lonto ayisanakile. Yini mkhuba inhliziyo. Hey madoda. Yolakela. Awifunde lapha emakhosini. Ayifunde lapha emakhosini oqala 8 bese yakhona ka-27. Ngoba namanje akekho ongasisiza uJehova kuphela. Amen. Akekho ongasisiza kulezi inhliziyo maNazaretha esiningi. Ukuthi kuphela siziboshelwe kuye. Ngoba noma sekusesontweni phakathi. Inhliziyo ayinandaba ukuthi kusesontweni kodwa inenzondo izondo omunye umuntu. Ayinandaba ukuthi kusesontweni ineyibamba indaba ezenzeka izona. Noma ngashunyala kuthweni umuntu azishaye phansi kodwa umuntu inhliziyo yakhe izomtshela into emtshelayo. Uthi ke okade ekhuluma ekseni uthi kucelwa yona lapha esangweni. Ithi akucelwa mende, akucelwa golide, akucelwa lutho, ithi kodwa kucelwa yona inhliziyo ayingene. Mayingena ngaphakathi ifike ivumelane nemvumelwane kaNkulunkulu. Amen. Fundani bafowethu ke ngasho ngathi akufunda. uJehova uThixo wethu
uJehova uThixo wethu makabe nathi hawu Nkosi yami makabe nathi njengokuba wayenabo okhokho bethu. okhokho bethu kwangenje wayenabo Makangashiyi makangashiyi uJehova makangakhohlwa yithi makangakhohlwa yithi sibantu bakhe ukuze adonse inhliziyo zethu sibheke kuye ukuze adonse inhliziyo zethu zibheke kuye sihambe ngezindlela zonke zakhe sihambe ngeindlela zonke zakhe sigcine izimemezelo zakhe gcina nayimemezelo yakhe gcina 21 baba gcina nayimemezelo zakhe nemiyalo yakhe nemiyalo yakhe njengoba silapha abantwana benkosi uNkulunkulu adonse inhliziyo zethu zibheke kuye sambe ngendlela zakhe uyamesaba uJehova uThixo wakho uThethelo noma ke lo 10 verse 20 uyaleza ukuthi mawulapha uyothi mawufuna ukukhonza kule nkolo uhambe kahle into yokuqala uyomesaba uJehova uThixo wakho ngeke uJehova uThixo wakho umjwayele njengogogo wakho ozaluma wakho umkhonze yena masumesaba uJehova uzokwenza njani ukhonze yena unamathele kuye phinda unamathele kuJehova ufunge igama lakhe yena ungukubusiswa kwakho yena noqobo lwakho uyisibusiso kuwe uThixo wakho okwenzele lezi zinto ezinkulu ezinkulu nawe zaziyo ebanga ukuthi nawe ufaka ingubo emhlophe ingoba kukhona izinto uNkulunkulu akwenzele zona ozibone ngamehlo akukho la uzunywa khona lapha ekhaya uNkulunkulu vela ukuthi nje digi akunike into utani uye ngala ngokumesaba abantwana benkosi uNkulunkulu ngeyilako kwangibiza ebusuku bese kushaywa 9 la mangithi ngiyeza sekumnyama hambe phambana nenyawo angaze ngonene lapha mawubizwa uNkulunkulu ufuna la uziseshe wena ukuthi ngonene uNkulunkulu ahlala nabantu ngeza ngingaboni into ngase ngikhuleka angiboni sekunyamana namehla ngindelile ngenqova ngase sengizwe ukuthi hayi wathi usethi ke uNkulunkulu kimi mangifika nangu omkhulu umfundisi wakithi umzulwini mangithi ngiyafika nangu umfundisi usethi ke ubaba mangiqala nje ngiqhamuka ukuthini kukhona indoda engibalekelayo awusho saba ngani ngithi mina Nkosi yamakhosi akholwa uDokotela Libangi uJehova uyabalekela uJehova uyesabela namhlanje ngisasho njalo ukuthi uJehova uyesabela ungayikhohlwa ngayo yenza isixaxa noma bekuthiwa uyabuye yenza isixaxa phakathi kwakho naye kodwa uma ungafuni ukulimala kodwa uma ufuna ukulimala guquza la uzoyithola lento oyifunayo bakwethu ziyasho nje imbongi zithi le impisi engenamngahara idlo beyigadile idlo beyilusile izidle nobeyiphulula igama likaNkulunkulu kwenza isikhohle pho ngathi eyithubeni edlule kase ngikholwa abefundisi bathi njalo uma kuyimpepha ngihambe ngiyobhasopa
ukudla kuyaziwa ukuthi kuthathwa abantu mangifika ke lapha ngifike ngihline ngangengedwa sasijwayele ukuba nompangela umtshalo wasehomesi fike sihline lapha sengathi singajwayeleki kwama sijwayeleka inyama izophuma kanti kuzongena obaba abefundisi abanye babefundisi angifuni abefundisi bonke ngoba abanye babengekho uma befika bafike bame ngenyawo ababoni kanti lapha emsamo kuhleli ubhuti uhleli phezu kwajantshi wensimbi lapha phezulu yasemsamo mawungena nje ufika ubone thina esizingane bafike bama ngenyawo bathi inyama kwaphendula igama elilodwa lapha phezulu ngasemsamo abantu emadoda akubona ithempelini ngabheka phansi ngethuka ngathi ngibhekwa bengasekho lutho endlini angisho-ke mina ingangidida kanjani le ndaba ukuthi uNkulunkulu lo owelapha phezulu ngomhla ka-3 yini engangidida ngoba ngiba naye lapha ku-round wenyama angisho ukuthi ngangimjwayela ngalokho ngangifike ngifina ngiphakamisa isandla ngibuye ngizohoba la bese uyimayinde kahle kwama ungazimayindi ikhonto ozoyithola yini pho manje yayingabanga ngididele ngoba noma sekulapha phezulu ngesikhathi ihlakaniphi zakho umsebenzi zakhethana zodwa zona zaba ngakuprogram umuntu waxoshwa nje kuqala kusuka kuqala kwaxoshwa mina kwathi uNgcobo zihamba ulusa inkomo zonke inkomo ezizofika zokwaziwa uNgcobo zonke ziyofa zonke ziyobulawa kwabeke sengiphumile bakhethwa nabanye baba kweminye imisebenzi yokubheka izinto engatheni kanti kuzosala kwenzeke kwathi abanye abafana ke ebesisebenza nabo kwathi abafana ebesisebenza nabo baba nesibili bafike bayela kumphathi ohlelo bazosifuna ukubona iprogram letho bahlina wayikhipha iprogram masithi siyafika inkosi yesizwe samaqada ayimukeli akuyona emukelayo inkosi yamaqada iyofakwa ekugcineni kukhona umuntu okhethiwe kwathi uyena uzomukela esizweni senkosi bafike abantu abafana baqondisa lokho bathi lokho akuzoba nje akuzoba nje lokuzocisha lokuzobhalwa lokho yilonto nje ayithistile kwathi makulunga lonto zakhala kwathi nje makulunga lokho zavele zakhala Yezevuma
into kuyona yini enake ngoba uNkulunkulu khona nange pulpit lapha ekhona Amen. ulinde ukuba abantu beze kuye bazothi bagula kuphi bane sifusisa uNkulunkulu asisakazi phasi njengombili usithatha sithele kumuntu nokuphila kuze umuntu ogulayo kuye akunike ukuphila ngawe nathi sifanele ukuba wazi ukuthi ozakwenu bahambe kanjani kule field okuyo khona bale bethi thina sisakabi nalutho ngeke abashumayeli bathi abakabi nalutho bona kanti ubani ukuthi iselelesi azali iselelesi wazivula ngeselelesi usalungile usafuna uhlale nje kungafiki into oyilungisayo thina ke bavangeli kade kwanakala kuthina ngeyilanga ngengathi ngiyakwenye indlu lapha yini sizwe seyihambile uzawethu ngafe ngabona ijazi phakathi kwamajazi elithungiwe elingangumvakelo ngakazagxotha umvalo ngala ekhaya akazagxotha nje umvakelo ongaka lapha ekhaya ukuba avelele nengane bengizongithi akubuke yodwa ngibothi khona noyilo sayini ngabona nje usayizi omvangelo ongakazagxothwe lapha ekhaya ijazana elincane ilanga fe ngaboda usazoba nzima kodwa bavangeli lelo jazi sasingekho lithungwa kodwa kufuna sibiyele uNkulunkulu ngoba lalizona izinto zesono ake ngikhulume ngapha kobaba bayazi ngenhlanhla bayazi kodwa intembi kakhulu ukuthi sihlala phansi izinto zikandelane zibe ningi bese unakala umsebenzi kaNkulunkulu woniwa yini umsebenzi kaNkulunkulu woniwa yilo umuntu owawona kodwa ngoba ewona phakathi kwethu uNkulunkulu uthi zifa ngambunye uNkulunkulu asikhumbule kodwa njengoba selapha nje uThixo asikhumbule kuthiwa kule nkolo la ekhaya mawukhonza uNkulunkulu omkhonza ukunakekela Dama ukhonza uNkulunkulu wala ekhaya omkhonza ngokukhuthala mawukhonza uNkulunkulu wala ekhaya omkhonza ngokumesaba umkhonze ngokukhuthala ukhuthalele izwi lakhe angazi ke noma siyakwenza khonza uNkulunkulu umkhonzo usaba mase lapha abantwana benkosi ngaba zikho zonke lezidumo ekade ikhulunywa umkhezela ukube sinalo uvalo manje asinalo uvalo siyakhohlwa thina namangena nje siyaliwe sihamba siyazi inkonzo kodwa solala sesingasayazi sothi sihamba siyolala sobe sesikuphinde kaningi lo kade kukhulunywa kuthiwa singakwenzi izinto kezonakala kakhulu kithi sibhekela ngisafuna ukukhomba abantu ngenjumbana kodwa kuyasiphunyuka okuningi kwabaxoxa omunye umfundisi ekhuluma ngendaba eyenzeka ngakubo ethi kwakukhona umama owayejwayele kakhulu ukuthi bakungene izinkukhu zakamakhelwane wakhe azibambe azithatha iqhushuze ngesipeleti amehlo wayenza lento wazi wangabe sayicashisa ngisho enganeni wayifundisa
zayibona ingane yaze yabuza ingane kwazi ukukhuluma yathi wegogo bathi yebo kwenziwa yini mangena inkukhu zakagogo sifanibanda ufika uzihlaba amehlo wena ngesipeleti bakhuluma ngokunganaki nje umuntu omdala wathi hayi into ehlupha yenziwa nje into nje ehlupha yenziwa kanje kanti uzokhohlwa ngelinye ilanga ashiye ingane kushiye ingane lapha ishiywe nale ngane yakhala ingane yathi faka ithithi yangalivuma yathi faka ibhodlela yangalivuma yalele ikhalile yase ingane seyikhumbula iyahlupha lengane yase cabanga ukuthi iyahlupha lengane into ehlupha uthena ugogo hlanja ngesipeleti amehlo wahamba ufuna isipeleti yasidonsa yabuya naso yayikhushuza ingane ikhushuza ngemfundiso yomzali hey bakithi kuqala thina yayithi Soul Brothers zokhuluma ke ngihlabelise kwami ithi sibongile musuhambe ebusuku mntanami ithi izolo bekukhuza uma wakho nakuhla sekuqale wena ubani oqalile mangjani uba oqalile sibongile musukuhambe ebusuku mntanami izolo lokhu bengikhuza uma wakho namhlanje sekuqale wena izinto eziningi siyayiqala abantwana benkosi singabazali siyiqale phambi kwengane ingane mase seyifundile kube ngathi ifundiswe ezinye ingane kanti ifundela igama kodwa ngikucelayo hlobo ezinhle enkosini asiye uNkulunkulu asondele uNkulunkulu usilindele ungale sesiya kuyena yosho umphimbo kadushe ngayizona zihleli inhlekelele zingaka zibulala umsebenzi kaNkulunkulu siqaphele nokukhuluma abantwana benkosi ukukhuluma nje uzokhipha izwi umdala ulikhumbule ukuthi uthini kwabakhuluma ngesizwa la ngithi khona ngiyayikhuluma kulona le thempeli bayikhaya ithi kwathi yaseMolmo ithi kwathi kuphethwe inkonzo yomfihlo umngcwabo ilele indoda yomuzi lapha emseleni iyasho inkonzo yayiphethe uzakwethu umvangeli Zungu bayasho uthi yasho inkonzo uthi kwaseze kuvele kuqhamuka iqhalapha ngemnyama balishikila balishikila la iqondela lalafela ngena phasi kwebhokisi lahlala wasesema ukushumayela uZungu esehlabelele eseqhoba ngesande ushuta idudula imalazi ayihambe ngeke uqala umsebenzi ingcangisela bayiphusha ke beyigogoleza ngezinto yaze yaphuma uma iphuma indlu nje iqekelele eminyango kwasengena indodakazi yangena igijini indodakazi eganile yathi ifika icela ukukhuluma kumphathi wenkonzo uZungu esethi uqala ukuhlabelela ngaseyiphumile ikhala esethi uqala ukuhlabelela kuba inkonzo iqhubeka yafike yaphakamisa isandla indodakazi yala ekhaya eganile ebuye emzini ithi ngiyacela kancane ithi ngithunyiwe waze sevala uZungu yathi njengoba ngilana nje angiboni mhlambe bengengikwazi ukuphumelela namhlanje kodwa kufika ubaba ebusuku wathi angiphuthume engakangeni phansi omhlaba ngize lapha
ithi ke le ndodakazi ubaba kwakuyindoda eyayibanjwa ngapha nangapha ngicabanga ngisho kahle manje niyangizwa kwakuyindoda ephethe ngapha nangapha kambi hayi la kwaphuluza azingitole kakhulu yayibanjwa ngapha nangapha ithi ke inkosikazi saphela ndoda ithi wena awuyeni umuntu uyichalaha wena lemmalasi emthuka kanjalo ithi ke le ndoda leyo nhlamba yangenza ngaphenduka ngaba yinja ithi ke kusho ukuthi le chakela lingena lapha kwakuye enqola kuba kodwa ujiwe lapha ekhaya webo mama bangaka abantu asebephenduke amathalaga bebizwa bangaka umyeni wakho sewumuntu cha ngibuza lo mganile ngibuza lo mganile ukuthi usewumuntu yini makwenza ngoba ehamba emhlabeni ngeke inume umfihlo uqale phansi ufuna imbuzi nenkomo uhlawule njengakuthiwa le ndoda yazi awufihla ngo-8 ebusuku ngoba kwahlakazekwa lapho kuyofuna insipho nemizamo ukuthi kuguquke lo muntu abuye ebugoveni azoba indoda lapha ekhaya baningi abantu ekuhlatshwe inkomo kuhlatshwe imbuzi kwenziwa yonke into bangatholakali kanti sebezinye izinto uNkulunkulu asikhumbula nikhumbule boma noma nithukuthele kodwa ningenzi njani abasefeso 6 4 verse 1 verse 21 abasefeso 4 Kosinami Anggingo Gingoa Pakoge Anggi Ginga Anamanda abesefeso Thukuthelani boma zingane zakwethu nani bobaba ngasho ukuthi angiboni ngoba nami yanibona lesiphuno thukuthelani kodwa
ningoni. Lingashoni ilanga nolaka lwethu. Ake lingashoni ilanga abantwana benkosi sithukuthelelene. Nje ngizwa abantu besebenza ndawonye nale fieldini la sikhona uzwe bethi asizwani ungazi ngobani. Ngoba yasho inyanga yezulu yathi ningayibanga into eningayazi ngesiyoneni. Ningamniki uSathane indawo. Singamniki uSathane indawo. Verse 29. Akungaphumi nali emlonyeni wenu izwi elingcolileyo nalinye. Kodwa akube yilelo elilungele ukwakha okufaneleyo ukuba liveze umusa kubo abezwayo. Amen. Yilo ndawo bantwana benkosi esincengane ukuthi siyisebenzise noma sihambe ngayo ukuze kulunge. Indoda yazana ngathi ukushona kwelanga iphendulwa ukuthi ayibuyele esimeni sayo ngoba okwamanje ingofu elabonwa ngamehlo yakhe umuntu nje ngesikhashana ethukuthele ngeminithi wavela wathi angigananga mina azikatwa kana indoda wagana umuntu wazi wasine eduze kwakhe waphinde bafakana nezincingo labafakana khona bakhuluma namazwi amahle kwaze kwavela abantwana kodwa namhlanje akaseyeli umuntu useyincanga. Ngiyabona lokukhuluma kokuthukuthela sokuyani ukuthukuthela sokwenza njani thina manjena kwaba ngaphezulu kwendleko indleko zomngcwabo namhlanje ziningi zikhulu kabi kodwa kwaqhamuka ezinye indleko ebezingenasidingo sekuyolungiswa lo muntu ngoba ngaleso sikhathi kuphuma lenhlamba waphenduka kwaba ingcanga. Usinika indlebe zethu yebisathuka kuthi swabisi ngimbona umuntu enikeza inkonzo akhohlwe yacela Nkosi uba ngima Jehova lo msebenzi inkosi wakho ngithandile nje wathi ufuna ngibusiswe ngawo ngiphile namhlanje kodwa umsebenzi wakho bona isikhathi esiqhubekile ngimbona umuntu ephethe inkonzo enike uNkulunkulu athi anongibamba mawunikeza inkonzo usuku uyazi faka iwashi ubheka isikhathi ungalothi bantu ubani ozokubamba uyamdayisa phakathi kwabantu ukuthi angikubamba ukhuluma kahle ngibambe nemdlulu ongibamba afuna uzenza umuntu ogulayo bona mase kufika isikhathi ume ngoba unikiwe uNkulunkulu. Niyayizwa abantwana benkosi ngiyabonga kakhulu ezizweni ngiyabonga Jehova khumbule Nkosi yamakhosi khumbule nabazali bami nomndeni wonke wakithi beka kuJehova. Amen. Siyabonga amazwi amnandi zophiwa lenkosi inkosi izibusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo samakhulu 221 221. Ngicela uMshumayeli umazibuko khona wabheka uZulu wasola isitabelelo Nkosi imbusise.
Nkosi busibhala kancane. Uyaphuma umhlangano ngolesibili uye eMpoze inkosini.